hope everyone caught something out of that. The point is not to be fluent into the Māori on our stream, but it's to slowly, what can we say? Hopefully you can get the gist of what I'm saying, of what we're saying. Yeah, okay, we got Te Pīkete's claimed a bit of a Rūmaki reo kia rima. So basically all that means, whānau, we're gonna do it right now, real quick. Maybe, if any of you can speak to the Māori, no mai, you know, tēnā kōrero mai ki aho. Come have a convo with us, but basically, te whānau, it's like, Rūmaki reo means total immersion Māori, so I'm gonna speak, Māori, just Māori for 5 minutes. If you can, even just write anything in the chat and then I'll reply into the Māori. If I read it out in English, please forgive me. But yeah, mi tīmata le mātou, ne? Alright, tēnā tātou katoa te whānau pānanga. Ka nui te hā, te oranga o te tinane. Ai. Tērā pē mi haere hikoi au ki waho au, cause ko te nunga te waia pain, ke te noho au ki roto, waihanga i ngā kiriata, mo ngā momo pāhopuri. Mihi mea kore kau te mohi ana te kupu Māori, te kupu Pākehā mō pāhopuri, ko te social media e te wānau. So pāhopuri, social media. Nare, ka te waihanga i ngā momo kiriata, my bro. Kia whakarau, ki runga i ngā momo pai. Tēnei te pai tihau, te tura, te pai āhua, Instagram, te tiki toka, TikTok, e te whānau. Mea, kaore anō koutou, e whai mai, tēnā whai mai i ahau, i runga i ngā aku pāhopuri, tēnā. Mea kataia i koutou, engari. We'll be back soon. Gonna go have a makariri show. Oh, bro. Whai atu i enei mūrau. Ai, pirangi anau kia noho i raro i te wai, ne? Wai makariri. Engari. Me haere tonu. Me whakapāho tonu. Oh. He haai ke te tūtiro ai ki raro. Hea tomate mai ina tēnā. Taz up though. Yeah, ngā mihi kia koe waifi. Oh, not yet. I have to buy a PC. Oh, me hoko ROROHIKO koe, hoki. Oh, e pai ana cuz. Ko te tūmanako ne, a tōna wā. Ka hoko koe i tētahi ROROHIKO. No reira me haere pretty mai ki a tātou runga i tēnei kēmu. Ko te tūmanako kua rangatira mātou i tēnei kēmu, i tō tainga mai ki tēnei kēmu i te tahi a mātou, engari. A tōna wā ka kite, bro. Che, bro. Siwe mō te kōrero i te reo Māori. Yeah. Tino rangatira a pain. Ka taia i a te kōrero Māori. Ko tēnei tōku reo tuatai toku hoa. Ai. Kei hia te tia. E aua. Tēnā pēr me haere mātou ki te titiro, ne? Kua kaingia te... Kua kaingia kē te tia, ne? Ka tai anō... Me hoki au ki kore, me haere mātou ki te awa kia titiro mo i tai tia, ne? Kua kaingia te tia? Ke te ako tonu au te reo Māori? Nā, ka pai, cuz, ka pai. Ko te tūmanako i tīmata koe, ne? Ko nā te mea tino nui. Tōna wā ka puta mai ngā hua. Ka puta ka ora. Ka reo e taia te hoko i tahi mea. Yo, tori tekau mārima o koutou e mātakitaki ana mai i a tātou, i a mātou, i a hau rānei. Tēnā pēr me haere mātou ki te awa, kia tīratero haere mo i tahi tia. Pēhea te mahi pakaru te kēmu. Te taia te kite i tēnei mea. Tēnei mea ārani. Te hia ko te Māori taku reo toatai. Tēnā wai mari e tātou, ne? Mō tātou te hunga i aku i te reo Māori i a mātou e tamariki ana. Mō tātou i haere ana ki te kōhanga reo, ki te kura kaupapa Māori pēr. Anō hoki, ngā kura reo rua, e pai ana. O tira, te ware o kura hoki, tai atu ki te ware wānanga. Tino wai Māori e tātou i tutu ai raro i ngā manaakitanga o ngā mātua tūpuna, i ngā tikanga, i ngā kawa, i runga i te marae. Aua momo mea katoa, ne?
I may have said it wrong. Nā, I rawe a ka. Tino pai a cuz. Tino pai. Kārawe. Nā reira, kua tangi te pere te whānau, kua tai ki te 5 meneti, nā reira me kati ai tō tātou nei kōrero kia rima, rūmaki reo kia rima ne. Nā reira, ngā mihi kia koutou i wakaronga mai ki a tātou. E kōrero Māori ana, nā reira, ko te tumanako kia piki ake. I te pai o te reo Māori raunia i a mātou te ui Māori, o te rā i Aotearoa hoki, o te rā hoki i te ao Māori. I te ao katoa. I ngā kokona e wā o te ao. Nā reira, tēnā koutou, Māori ora i te whānau.